Pemirsa Pura Pucak Jati sane wenten ring wewidangan Bukit ring Desa Adat Timuhun, Kecamatan Bajarangkan, Kabupaten Kelungkung ngedautin akeh kramane. Megenah ring jeroan pura mentik taru kepah sane medalang tirta kalih warna. Kewentenan toya suci inucap kepercaya mewiguna tur sida keanggen ring pemargin upacara agama. Sane unik ring Pura Pucak Jati sane nenten sida kepanggih ring wewidangan tiosan inggih punika ring wewidangan jeroan pura mentik taru kepah sane medalang toya kalih warna inggih punika kuning keemasan miwah warna perak. Toya inucap kasuciang tur kasengguh pinaka tirta oleh kramani tur langsung keanggen pinaka tirta suci. Lianan punika ring pura inucap maduwe lengis tambe sane kapercaya anggen nambahin penyakit dalam. Mejanten ring sajoning pemargin wali utawi piodalan ring pura puniki pengerau pemedek akeh pisan. Nenten wantah kramo desa pemedek taler rauh saking dura desa wiadin kabupaten. Kramo saking dura Bali taler akeh sane rauh antuk nunas pengeras titi mangdani sukses ring sajoning ngemargiang usaha, karir, kesehatan, keselamatan miwah sane lianan. Jero mangku dalem kesarengin jero mangku Pura Pucak Jati ngawadarang ngenenin indik tirta sane medal ngelintangin taru kepah ring jeroan pura sane sampun ketami dokrin. Asiki taru sane mayuse penyatusan warsa inucap maduwe kalih genah pemedalan tirta sane mewarni mabinayan inggih punika kuning miwah perak. Lalu taruh di sini sampun katuran, paling sambil kemarin tenang si cangat pulang ring taruh sini kira ngajang datu sama-sama. Muniki wenten sekali taruh niki medalang sekali mangken toya anyar memastel lagu emas terus lake anu warna putih nika mengargiang sekali mangken lalu panyaki ratu sekali mangken wenten katuran puja wali anu semuyuk dari lunas mariang puniki napi mawon nika sesulan niki kita kala puja wali katuran untuk putra kabasami nenten kayun besucian ring pancoran sang jadi-jadi sing wenten pancoran. Lalu sampun duwe sesunan diki pinakel sekali mangken. Terus laku terus emas, mau master terus emas, mau selakel dan kayun tiasa ring pancoran Betara Wisnu. Tapi soalnya memperaga pinakel diki presiden ring dijak presiden sesunannya meduwe sampun tamanan. Lalu ke margiang ring puja wali utawi mesucian sarang sami. Kesuksesan sing taruh sekali diki. Banyak tidakane sarang sami. Makwe sampun apak ring betalisir. Nunas pinaka wang sepado utawi sunan ngiasa. Nunas kesidanan. Dan kalau banyak nunas karya mercepado. Dura negara utawi ring Jawi. Banyak sing dados polisi ring negara ring sekala dados angkatan. Makwe sampun apak ring betalisir. Jadi kesidanan itu margiang sana margiang mana Rajang Rayu banyak sarang sami. Man ning taruh niki wang sepado ning Tlaga Mas nika dados napi tamu dados. Mudue saat kalau diki nak margiang minyak ring jan bangul duene ane sampun lintang banyak ide dan sami sampun mawang kerajaan rahayuan. Nika ane duen acan sarang sami. Saputra Bali TV